And now it's time for the award ceremony. We will start with the best Croatian films. The third category, Tourism Communication. Special mention, Croatian Video Travel Blog 2021. Vratili smo se u davnu 1902. godinu, te u Svetom Martinu posjetili malo mjesto... Jedi, putuj i uživaj. Međimurje u pokretu. Pozdrav svima, ja sam Ivana Banfić i ovim putem bi se htjela zahvaliti na nominaciji i nagradi žiriju. Htjela bi se zahvaliti svom timu, Darku Jeličiću, Željki Balji i svim ljudima koji su sudjelovali u realizaciji ovog filma, a posebno bi se htjela zahvaliti Turističkoj zajednici Međimurje i Međimurskoj županiji što su prepoznali ovaj projekt gdje eto, mi promoviramo, putujemo i promoviramo našu lijepu Hrvatsku.